Hi ma'am, here is another interesting topic. Ma'am yam nungai gani khali koi gi madoi na class 10 dagi hawraga mairo sing 11 12 ko yam kitang warsu kanna ni khan bagi ngasi gi topic semjabani madoi na maths ki saruma oiriba trigonometry haiba para du gini kamai to bun hai kanda akoina sidaina table de pizari se trigonometric function sing gi magi value sing duni sin cos tan cot sec cosec haidun leidu sing to masigi value sing se koina table si de uraga chimpa phaba du su phabi gradi ka sulai banate but karigumba kaw khiban natraga kitang confuse lai patanza da sungsoi soidana yam easy way method da within few seconds da iralana koi gi value sing se puthokna bagi pambe eduni koina ayang si mayana thamjai du si loi photo bing tamina si masigi topic si kaino finding trigonometric values by using fingers hai tare si topic se ni mem loi bok thomi ka thengna bi ba khang ba su mem yobi ram lagani khang da sing khang jin bi na ba ning sing jari khang ba sing su nauna remind to wena ye pun yang mina si kamai to bun hai kan da khoi gi leri ba finger manga se sisda khoi gi masida lebe angle khoi gi 0 30 45 60 90 se khoi si da same si se lege do si 0 degree tham si 30 degree 45 degree 60 degree and 90 smain tham si ham ba khoi gi sin gi yang si sin theta gi value se kamai puthoi yang se 0 degree oiba matam 30 degree oiba matam 45 oiba matam 60 and 90 oiba matam ira laina yang si 0 ki se kamai puthok kada ga kanda masigi si nabagi formula si tongan lei kamai na sin theta hairaga laigado se sida root over fingers below by 2 haiba masigi formula sinaraga ilai laina trigonometric functions singi magi value sing ilai laina puthok pa doibani yengsi hambada ko hamno figures se koina 1 hain tha se 2 3 4 and 5 smain tham se means number of fingers se koina sidagi hawrak se 0 dagi smain yam gyan tai ko adudi hujik dawdu se sin yan yengsi sin gi puthok si swai sida ko sin je koina si 0 degree oiba kan gi yengsi means 0 degree oiba means magi hariba koi khunau bi oru finger si gi makha da number of fingers si amata leite 0 ni root over fingers below 0 by 2 root 0 di 0 ni kya tare 2 divide tawar di 0 magi value se 0 degree da 0 ta kane si lai di value se next finger 30 degree gi yung si 30 degree ma pa si laksi sin 30 degree oiba kan kamana sin 30 di kaino number of fingers se 2 subada laibani adi magi makha da di kya lere number of fingers kya lere 1 root over 1 by 2 smai lakani sidi kya no root over 1 di 1 ni 1 by 2 relana 1 by 2 ta gane so mi ko si phogi de lan ba yaw par yang si mem yang si sin matang sin 45 laksi sin 45 di magi root over sin 45 ki makha da kya lere number of fingers ani lei sine ani lei adi root 2 by 2 root 2 by 2 sidi kaino means yung ko sida ma concept dom clear obi ga ira lai ga doini se root 2 thamo makha gi 2 haiba sidi root 2 ani purina ba ga sa mane adi matagi root 2 kakna ro ya tare 1 by root 2 sin 45 ki 1 by root 2 tare 1 by root 2 hoi bo sumi ko ma'am swai jaga se khoi da clear tausi apet unana bo ko mathang sin 60 mu laksi sin 60 degree laksi sin 60 means silere means fourth suba fingers ni magi below the kya lere 1 2 3 fingers 3 lay root 3 by 2 sidi kon makata na kon calculate over yadre aduna kai dawre root 3 by 2 dum tar so mi ko soibo me next sin 90 dum yengsi sin 90 di fifth finger ni mai makata bada 4 fingers lady adi kaino root 4 by 2 lani root 4 sidi kaino 2 gi perfect square ni natra pare adudi
kai tare 2 by 2 di kya tare 1 na sin 90 kya tare 1 ta sini da ilai lai na sumai na koina using fingers means palm or hand hai tare mai sin na ilai na trigonometric function singi value puthok pa yai haba sigi makata ba di koina concept ama khang bi lore kai no matang kai lak tu no cos theta lak tu cos theta si di kai no sin gi reverse when lao means 1 si lao 1 root 3 by 2 lao root 3 by 2 adu kai no si di 1 by 2 dum ta jare root 2 ko 1 by 2 na sum chalo reverse lak pai tare sina 0 yare ko matang kai lak ani tan theta lak ani tan theta ke na kamai taw ni tan theta ke khoi gi magi ratio ki formula am le kai no tan theta di kai no sin theta by cos theta natro sin theta by kari cos theta sin di kai no 0 by 1 di 0 by 1 di kai no 0 ta ta adi means sin cos ka sin cos divide tar chalo si 1 by 2 ko root 3 by 2 divide taw di 1 by root 3 ta ne makai 2 kok na raga si di samana bani divide taw di 1 ta ne si tai ko adu ga root 3 by 2 ne 1 by 2 ne kok na ro 2 si divide la ka doi ni ko si ni divide la 2 kok na yare adi mathak te root 3 dum ta jare sumaina si di 1 and 0 means if any number ama the 0 divide to buje kaino laite not define ni mang khangna ba tani mathang code si di kaino code si na mu kana gi 10 gi reverse lao musagi not define maning label se 90 label se 0 lao root 3 je ka lao 30 de lao haidi si 10 dei code ni ko 10 har ko la ka da bani se ko se ko na stock si adu ka do ba 1 di 1 ma ya le jare natra adu ga ka do ba 1 by root 3 se 30 lare ma se 60 zakrani 0 sina som sin khanga di cos laire sin cos khanga di 10 laire 10 khanga di cos di reverse la ani ngantai ko yam khangi ko adu ga mu kai la kani sec lak se sec theta an tham si sec theta gi di kamai tawni sec theta di kai no mai gi chu khoina reciprocal formula am lei sec theta di kai no mai reciprocal formula du 1 by cos theta hai lei means kai no sai cos ki value sing ki mathama count thok value si 1 ki mathama count thodi ke no 1 ta ta si mathama count thodi 30 ma pada 2 by root 3 si di kya ta ni root 2 si adagi ma gi 16 ma pa si di kya ta ni 2 ta ni natro aduga sec 90 da sec 90 de ke da ni cos 0 ni si reverse la di 0 by 1 ni khoi le si 1 si makha ida bi si reverse la di this is not define la ni cosec theta di kai no sin reciprocal la sin lo re si sina makha ta na khoina yeng bagi wani khoi da gi ha kwai ma ko khang du kana no sin ne ba si gi sin ji khang lo re si gi sin ji khoin khang bi lo re means using palm trick irai lai na aina mayam explain to da kitang lengdi oina koina takpi wani use to the toina to gitara gadi in fractions of seconds in few seconds the irai line am hariba trigonometric function singi value sing line of to ba yak dorabni sigal tan mayam thamjage mayam gi apa ma topic adu comment section da habiro soidana mayam gi link ma thungna ba hona jarake pare ngisi gi matang sida lotion minersi